Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kakashari Special Judge Pokso South West Castles kala hukum masat patok Shiposnem Yeshushanto Hajong kabahap apok South West Castles District. Hadin musyarai penrem halor jingdon ti manle bejot yakwek samlalut kabakhat sansnem karta kabasyong basa hakawek snong kabahap hapok kani kaju ke district. Kakashari kladan kuna yu hajong khatsan hajar tengka bat ladu mla bensiu yakani kuna belabu wa bensyong tam patok saar benai. Katkum kekeruak kubur lapa the Superintendent of Police ke South West Castles District ula pentip baka arpu pratrik ulnailur arjar khat khandai ki polit kleyok pediang yak ijahar nakawai ke longkemi kabla pentip baka khun jongka kala syale beijot ha Shushanto Hajong hadu bakanda armet badu hajong ula penbor yaka baka deban penhap no ya iklung ibaka pun ki polit kala register case yakanik ijahar Haranikor Police Station hapok section 5 subsection 1 clause 2 subclause 1/6 yak jing tokit la benchet hak sub inspector kong JM Kurba andala depura jing tokit mad hadin balayok lum yak sakit satar la pengat kendon yakani case hak lifeway tarik unok pra arjar khat khandai Hakawai per kejingjia ke Kakashari Special Judge Pokso South West Castles kalarai penrem nak bahukum baset patok khatsausnam yo Albert Karlengdo badan kuna arpo jar tengka hadin bakalap ye kisaki ki babyang bodon keti benle bejot yala kajong kakun nadu snam arjar khat nyau menba kadang don shipo snam karta Kakashari kala hukum balada umla bensiu ye kakuna unhab bensyong tam patok saar benai USP ula pentip ru bagi polit keliyok pediang yak ijahar halor kani jingjia kalai potrik risau arjar arpuar badyak ijahar la register ki Samokrawat Police Station hapok ki kendon juga Pokso Act badyak jing tokit la benchet hak sub inspector MM Areng bala pengat kendon hak arflai tarik unai wing arjar arpuar